lisantilhu. ليش خلومي لقد صلب الشرو اللي قدنا إيه نشك أبائي خونس إخوال كوكلسيم إل جيجو. Sale capítulo 15, relihu 1 de Corintios, chalen sali versículo 35-39, le apóstol Pablo na atinak chirish litz echkwalech, litakwaklich kuchikchiyoyo. Abanan nashtikip rikin ebli patsomain. Chan ru naktekwaklich kuchikchiyoyo ebli kamenak. Kachitz echkwalil te yolak kui. Lipatsomain, toh nakabanuah kui keanakwan, nakakoshla. Chanak ru kuilbal naktingwaklir kujikchiyoyo. Sashtian qeblik kamenak sa lishkutankil lishkulunik liqago Jesus. Maho inakinah kui manaktin khaltesiq. Hanep li patsom li nakabanuheb anakwan. Kwan keb lishchakbenkil utha lisantilhu na chakbenkre. Utho kanak nakuhawakbal chirilbal li nashtieke lisantilhu. Salihu 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 36-49. Ud le apóstol Pablo naruksi oship lina lebak chirishain reqatek ankilla olinok oshik rilbal salisandilhu karuna rahnashche manakchan rush taubal ruli kwakli kuchikchiyoyo. Ud lishbeni laqataw sali capítulo 15 versículo 36-38. Barkui nashche naqlitz kwalej chanchan hun li iyah. Ninkoshla naqlaat naganaw chanru naqnayola hu naqlichina iyah. Rubelach naqtayo laq lichina iyahain hohun akton chipim chi iyah chi che chi hayalik aru tinto naqta kamq nashkanap yal ilek hohun lichina iyah riyahil hunak lipim hunak likaru utnasuqi hohun chinaton lichina che lina okchak chi yolak lishcholoban kilain mokocha akhta likwakli kuchik chiyoyo kahkui ta ushman sashkaba rikin lishkwankila linimahkwal Dios. Lishkab le apóstol Pablo naruksiahkui liqatzehkwal udnashjuntak eta rikin qayak lishtzehkwaleb eblihunjun reheb lishul qayak akre reheb lihunjun lishkulumeb chak lishtzehkwal rikin liqagwa Dios renaq teruq ho lineke rupupik teruq chirupupik ut ho akui ebli shul sali palau renak teruk chinumshik akrere bakui lishkwaleb ke bilchak renak taruk chikwang salishna bakui ki bakui ki kanabak shban liqagwa Dios lahjob de sinel ho kanakui lao taqakul hunak liqatzehkwal akrehkui lichoshahil ut nashche saibjikli versículos 40 ut 41 naqtaqakul hun lillo tsehkwalech chan utxalan naqtzaqal chiru li naqil chiru chanru noko ilman kanaqkwan abana naqataw kahipchik li retalil rikin cho chanru qilbala naqkwan rikin li tsexkwalej li kwaklesim ilaqchik chiyoyo lishbenil haan naqliqa tsexkwala naqkwan li kwanko salimak li noko yola salimak ta osoq chan abanan halan rikin lishkabil hanak choshayitz ekwal litak emanqe roshil mahunkwa chik ta kamq mahunkwa chik ta yaherq utshkahil kwanq chik shkwankilal ut musiq ahkui 1 de Corintios 15, 40-44. Nikoshlala inak nasaho ahkui la chola atshnaw bala nakwan nak mukoto yolak ta chik rikin liqatzehkwala in limare inkanakulak chiqu shbanak mare ashal kachin qoq mare ingani no karuli inkana kulak chaku anakwan matko shlag liqaqwa tach khaltesi tach akobresi utishqea gwe hunchik agtzehkwalej nakle apóstol Pablo na atinak chirish hunlitzehkwalej sa musiqej mokona raqtaq kuishjebal naqtik maqaqo utchanchanaqo yal musiqej inka ahkui sa hunchikli raqal salihu Filipenses capítulo 3 versículo 21 nashchichikamain ha anta khaltesin khru liqachochel qasululel chini maqshloqal re naqtkanaq chihunaqwa ho lishhun shaqalil sashkaba lishnimal shkwankil inaruhank kui shkebal chishhunil rubel roq erretalat koskuitzin karucha haq chiru liqagwa Dios maka
han nashchechi jun aq'atz'ej kwalej re li junjunq jokanak li na'leb chirix naq li neke kamk neke kana yal sa musiq ejil xbanak han li xraqiq junaq li tz'ej kwalej sa xb'en li ruchi ch'och moko jokan talisan tilhu nashche ut nashk'ut tzaqal chequ naq li na kamk yal nashik chi hilank nashik chi kwark nashik chi roy beninkil lishnimal ruku tankil qagwa Jesus naqan tol elqshka sutil sa xb'en ruchi ch'och ayin resh kambal chi xjunileb li jokyal li shepa bankrikin yal taqa k'uliyat liqa ak' tz'ejkwal lima junkwachik ta yajerq lima junkwachik ta takwaq lima junkwachik tixk'ul li raylal jokanaq ch'aj tanaj kuichoqe xk'oxlankil chirix li ak' tz'ejkwalej li naxchechi qe li qagwa Dios abanan kuy li qagwa Jesus kixchechi taqa k'ul salixkutankil nima tixya kwenaq xina koch bini chiruli jun k'amokain saliqa k'anjela in solok salisantilhu nakat koy bini sa jonchik li qak'anjel